Wah bulangong khadaru tala mangat hanaban ka ulun rata. Di awak lain wahai orakan tagun ngon bak pitang hayu lagoina nangamboh panah hanaban nyongon boh pitang hebat rata. Munyelan juri wahai orakan tuntenyo cubang dapat juara. Dema juri lain kudu diluntan wahai cubang nyo penting lagoina. Nyo Pak Sidaudin bitalihin hanban bak dinas pendidikan ngan dinas budaya rencana di kamu pipugot petipal wahai juabang seni budaya. Yo Bupati Aceh Raya wahai Ejutbang kagak adakan laganya cara karena kuah belangong khas katanya orakan bek sampai Ejutbang galak dehana. Yang menyona nuja udeh lambaro angan kecamatan Darussalam luar biasa. Tiga gunung pajuh nyo kuah belangong dua ku inong nyan mati dalam. Lanjut. Ekno aku batanya wahai orakan lampur lambaan nyo kuah budaya. Dalakeno aku debat Tuhan butehat badan urang nyo dumna. Dengan Pak Camat dum sekalian dengan jajaran Bandung Sedara nyo Aceh Rayu kadu putimang kuah bulangongon bak pitang menu luar biasa. Tengok kata mong no. Mantap. Kamu hero.